na Pythagoras theorem le Pythagoras theorem le trigonometry a relation hey Pythagoras theorem le trigonometry hey pani a relation kan chu lenga a chan chu hetiang question chen khat hi although chu theila hian mi chen khatin thui deuh an thilan chu thina chu aul jok deuh na dewa kan chu thina turin hei hi Pythagoras theorem le trigonometry relationship khai hei an relation hi shiat apoi mol tu ka wangin voina hei hi karon ti pui lenga ama mi 3D le 2D te mensuration kan ti to tuna hei Pythagoras theorem and trigonometry relation he an relationship hi poimo tu ka wangin hei hi kan chu tanga ma se ama hian hei hi shiat poimo phata hei formula te hi kan shiat lo chuan engma ti thei kan nei don lawa chu wangin hei hi kan khoi ma saberanga formula te hi shiat ngei apoi mo wangin abik takin hei tangent identities reciprocal identities Pythagorean identities le adang chu hei ni mayanga hei pathum hi apoi mo baka hei pathum kan apoi mo wangin hei pathum kan ti zo kanga hei number 1 number 2 le number 3 hei tangent identities kan ti chuan tan theta kan ti kha sin theta by cos theta nia hei formula kha shiat tur tan an ti chuan sin theta by cos theta nia cot theta an ti chuan hei sin theta by cos theta kha ain reciprocal cos theta by sin theta aron nianga tuna hei po cosec theta kan ti chuan 1 by sin theta ania sin theta kan ti chuan ain hei le hei ain replace che ania sin theta equal to 1 by cosec theta sec theta kha 1 by cos theta cos theta kha 1 by sec theta hei po ain reciprocal ania khatiang dawin 1 by cot theta kha 1 by tan theta kha cot theta nia 1 by cot theta kha tan theta hei po an reciprocal engwang heta po an reciprocal wangin hei sin theta by cos theta kha cos theta by sin theta chuaka chuan hei an reciprocal wangani ti shiat apoimo baka apoimo pakhat chu hei kha nia hei hi shiat ngei tur ania some people have curly brown hair turned permanent black ania hei chu enge kan ti chuan sin theta shim chu perpendicular by hypotenuse ania cos theta kan ti chuan hei kha hei ania cos theta kan ti chuan base by hypotenuse nasania tan theta kha perpendicular by base ania triangle hetiangin omta se triangle hei hi base ania helam pang hi base helam pang hi perpendicular ania helam pang asei ber kha hypotenuse ania chuan hei formula hi shiat ngei tur kan shiat dan tur chu some people have curly brown hair turned permanent black ania hei hi sin theta ania sin ania cosec neta se helam pa kan ron jak lokanga hei hi cosec neta se enge ni don cosec theta neta se hetuna ni china heta kan jaka cosec theta chu 1 by sin theta hei hi fia tolo van kan jak thanga
cosec theta kan ti chuan 1 by sin theta in reciprocal ani wangin 1 by sin theta khan hoi lampanga sin theta wangin hei kha sin theta nia sin theta kha hei cosec theta ni ta se cosec chu enge ni don enti chuan hypotenuse by perpendicular tina ni mai ni hatiang don cos kha hei kha cos ania hei kha sin in shell lu takin hei kha ten ania cos kha eng le in reciprocal nge cos kan ti chuan cos le sec in reciprocal a sec le cos in reciprocal ta po mu the ni chu wangin cos theta kha in reciprocal ni sec ne in reciprocal wangin base by hypotenuse kha hypotenuse by base aron chhuak anga hei po tan theta nia cot theta ni ta se base by perpendicular ani don ni hei formula hei hi hriat nge ngei tur tuna po hei formula hi kan mangngal don ni wangin hei hi hriat apoi mo ni tu wangin nge khat eta tang nge trigonometry le Pythagorean theorem Pythagoras theorem kha kan solve don na hami hei kan solve ma hian heta hei kha Pythagorean triplet ania hei hi in hriat thei chuan boy na turin nei to don lo ania easy dewa solve thei ania soi zia chu 3 4 5 hei hi 3 4 5 ania enge 3 4 5 kan ti chuan asei ber hi number 5 alian ber ania chu wangin 3 square plus 4 square equal to 5 square tina ne mai ni hei kha Pythagoras theorem formula nia hetiang in triangle ta se sei ber 5 ne ta se helampang 3 helampang 4 ne ta se 5 square equal to 4 square plus 3 square ania chu wangin 5 square chu 25 ania 4 square chu 16 hei 4 square 16 ania plus 3 square chu 9 chu wangin hei hi 25 equal to 16 plus 9 to 25 ai equal ani hetianga ai equal thei chuan hei hi right angle triangle ti na po ani mai ani chu wangin hei hi hriat ngei tur hetianga in by heart thei chuan har sa tur om to don lo hei formula hi tuna karon ti pui to a chu wangin nakina karon solve pui hei hetiang in mu chuan in hriat thiam mai tur ani hei hi avain in by heart in solve tam chuan in by heart mai don ni hei hi har samia lo kan solve tam sim chuan hetiang number 4 antinan hei 40 le 41 ania 9 le 14 mu chuan 41 hi in thwa ka aron lut mai don in solve tam sim chuan in solve ngai lo chuan chu in chedon chuang lo ania chu wang solve tam hi apoi mo ma big takin trigonometry kan solve tam lo chuan equation te hi ngai to fe ngai wangin hriat thiam lo hi a ol don lutuk ai ni chu wangin solve tam hi apoi mo ni ti hi ama saberin karon soi du ani tuna question he kan solve ngalanga hei hi ni a question hi if tan theta equal to 20 by 21 if tan theta equal to 20 by 21 then find the value of sin theta minus cos theta sin theta plus cos theta ni question hi hei hi triangle again confirm don ni eta triangle ta se hei hi kan sia danga tan theta kha enge kan ti so ni china po heta ka sia ka tan theta chenge perpendicular by base heta po ka sia ka perpendicular by base ani wang in heta tan theta 20 le 21 ani a chu wang heta theta ta se a perpendicular lampang chu hei ne tan theta ni tan theta equal to 20 by 21 ani hei hi perpendicular ni hei hi base ti na ni 20 kha perpendicular 21 kha base chu wangin perpendicular hi chung lampang helampang ni wangin 20 ni nga hei kha 21 ania chu wangin 20 le 21 na Pythagorean triplet ta kan na nga kan solve kher lo nga aw mangem ti hi kan check ma sa nga
om lo chon kan solve don ni heta 20 le 21 kha pakhat jok a hypotenuse 29 ani a chu wangin heta hei hi solve ngai kher loin hun hi awim wangin kan solve kher lo anga in solve du point har sa to mer ni china ka soyangin hypotenuse hei hi hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square ni wangin hei formula in manga hypotenuse square hei hi in solve the ni chu wang heta 20 21 le 29 ani wangin heta hei hi 29 ti na ni mai ni tuna hei hi kan jong chhuak anga sin theta minus cos theta by sin theta plus cos theta chuange kan ti chuan some sin kha some people have ania cos kha curly brown hair ani wangin perpendicular le hypotenuse ania sin theta hi chu wangin eta perpendicular hi hei ania 20 base hypotenuse kha 29 ni wangin 20 by 29 ani maya minus cos theta kan ni chon base by hypotenuse a base is 21 hypotenuse is 29 chu wangin 21 by 29 by sin theta kha 20 by 29 plus 21 by 29 ania hei hi LCM kan lak chuan hei le hei hi LCM kan lak chuan 29 ani maya achung lampang kha 20 minus 21 ania noi lampang po hei le hei LCM kan la le anga LCM kan lak chuan 29 ani maya 20 plus 21 omanga hei kan solve chuan minus 20 hei 20 minus 21 chu 1 ania 1 chau ni lo minus 1 hei noi hei le hei kan cancel thei to a 20 minus 21 chu minus 1 by hei 20 plus 21 chu 41 ania chu wangin eta 41 kan je kang ha hei hi solve thei to lo wangin hei hi answer ni mai ni minus 1 by 41 chu eta option number 1 hei answer ani hetiang dewin question next question akan lu le nga langa next question chu hei ania 1237 sin x kha 12 by 37 ania then what is the value of 10x jon chhuat tur hei ania right angle triangle kan la le anga hei hi 90 degree ani he lampang hei hi x ni ta se sin x chu 12 by 37 ania chu wangin 12 some people have perpendicular by hypotenuse ania perpendicular kan ti chuan x atan perpendicular chu hei 12 he lampang ani 12 ani anga hei hi 37 ani anga a base hi angzan nge ti ha kan jong chhuak anga hei hi jon chhuat du chon ni chinak ka soi ang deuin in solve the ama se eta Pythagorean triplet ta aumen ti hi kan en le anga 37 le 12 omem o eta 37 le 12 oma eta 37 heta 12 oma heta 37 awma wangin pakhat jok chu 35 ti hani mai ni 35 ania ta kan lut le anga hei hi 35 ti hani mai ni chu wangin 10x kan jon chhuat thina turin enge poimo ka ti chuan tan permanent ble kan perpendicular by base chu wang 12 by 35 hei kan solve thi lo wangin hei hi answer ni mai ni 12 by 35 chu option number 3 heta answer o mani next kan lu le anga hei hi nia question hi if 4 tan theta equal to 3 then 4 sin theta minus cos theta by 4 sin theta plus cos theta equal to
atia hei hi Pythagoras triplet kan mang le dona Pythagoras theorem po kan mang don ni if 4 tan theta equal to 3 atia chu wangin hei hi tan theta ni se ngzan nge ni don ti kan jong angam hei le 4 le heta 4 le 10 in kara multiply wang in heta soil ziak lo poni mai la ta multiply to ni chu wang in 14 theta helam pang in transfer chuan in kara multiply wang in divide aron kal don ni 3/4 10 theta kha 3/4 ti na ni right angle triangle kan ziak le anga 10 kan ti chuan turn permanent blade aniam perpendicular by base ania chu wang in tuna perpendicular kha 3 base kha 4 hypotenuse kha engzan nge kan ti chuan 3 4 mo kan en le anga 3 le 4 ta ama sabera oma 3 4 ani chuan an pakha hypotenuse chu 5 ti nani chu wang in eta hei hypotenuse 5 ania chu wang in answer question hi tu na kan solve thei tuanga 4 sin theta minus cos theta by 4 sin theta plus cos theta chu engzan nge kan ti chuan 4 sin theta hei hi ta kan jang halanga 4 multiplied by sin theta kan ti chuan some people have cos kha curly brown hair ania some hei hi theta kha hemun ani hi omna nia tuna some people have ani wang perpendicular by hypotenuse ania perpendicular kha 3 hypotenuse kha 5 ani wangin 3/5 plus plus ni lo minus tur ni zo kanit minus cos theta kha base by hypotenuse ania 4/5 ti nani mai ni chu bang in 4/5 kan jang halanga noi lampo 4 multiplied by ainang che assign che inang lo ni wangin kan jang halanga 3/5 plus 4/5 ania hei 4 le 3 multiply chuan 12/5 minus 4/5 by 12/5 plus 4/5 ania heta kan ziak halanga LCM in lak chuan engzan nge ni don anoi lampang hei le LCM in lak chuan 5 ani maya achung lampang hi 12 minus 4 by 5 12 plus 4 ania hei 12 le 4 in minus chuan 8/5 by 12 plus 4 to 16/5 ania 5 le 5 in cancel thea chu wangin 8/16 in monga hei hi 8 1 is 8 8 2 are 16 ni wangin 1/8 hei hi answer ni mai le 1/8 ni loin 1/2 kha eta option number 3 hei answer ni le ani next kan lu le nga langa if sin theta equal to 4/5 then find the value of sin 3 theta hei hi question dik lo ania sin 3 theta ni lo in sin cube theta ti nani hei question hi dik lo ni hei shat tur tuna sin theta kha 4/5 atia right angle triangle kan draw le anga hilam pa 90 degree theta hi theta ta se some people have ani wangin perpendicular by hypotenuse ania some sin 4/5 ani wangin perpendicular by hypotenuse so wangin hei perpendicular 4 hei kha 5 ania hilam pang hi Pythagoras triplet ta 3 4 5 ania so wangin hei
in jon ajon chwa dan shalo chon voi ka theta koron tilo kanga hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square hai Pythagorean triplet formula ania hypotenuse hi a sei ber kha 5 ania 5 square equal to base kha 3 ania 3 square plus perpendicular square kha 4 square hai 25 ania equal to 3 square kha 9 plus 16 hai chu 25 equal to 25 ani hetenga equal thi chon right angle triangle ti na ni tuna sin cube theta kan jonganga sin cube theta chu sin cube theta kha engzan nge some people have ania chu wang in 4/5 ania 4/5 kan ti chu hei cube tur ne mai ni 4 cube chu engzan nge kan ti chuan 4 are 16 16 4 are 64 5 cube chu 125 chu ban hei hi answer 64 hi hei option number 3 ni le ani heteng kha question hi shiat to direct pon heta direct pon in solve thei sin theta 4/5 ani chuan sin cube theta chu 64/25 answer ne mai ni next kan lut leanga sec theta equal to 4/3 what is the value of tan square theta by plus tan 4 theta sec theta 4/3 ni ta se tan square theta plus tan 4 theta kha engzan nge antia hi figure kan draw leanga hi nia hemun hi theta ni ta se sec theta kan ti chuan sec kha ni china ka ji angin cos theta lian ain reciprocal wang in 4/3 kha cos theta chuan 3/4 chhuak don ni chu wangin 3/4 kan de curly brown hair ania base by hypotenuse base kha 3 hypotenuse kha 4 chu wan perpendicular helam pa hi kan jon chwa ngai ni tuna kan jong chhuak to anga hypotenuse sec theta kha 4/3 ania 4/3 ni wang in tuna tan square theta kan jon chwa tur chu tan square theta plus tan 4 theta ania helam pang perpendicular jong chhuak lowin kan mu thei don lo wangin perpendicular kan jong chhuak anga 4 square equal to 3 square plus perpendicular square hei hi engzang kan ti chuan 4 are 16 equal to 3 are 9 plus perpendicular square ania hei kan jong chhuak le anga 16 equal to 16 to lowin 16 minus 9 hei kan in transfer chuan minus 9 equal to p square 16 minus 9 kan ti chuan 9 10 11 12 13 14 15 6 9 10 7 7 ania 9 10 11 12 13 14 15 16 7 7 equal to p square chu wang in p chu engzang kan ti chuan root over 7 ani chu wang in hei tan square theta le tan 4 theta kan jong to anga hei hi root 7 helam pang hi root 7 ani am hei kan delete phutangai confusion am lokna turin tuna tan square theta kan ti chuan tan kha enge kan ti chuan permanent black perpendicular by base ani wangin perpendicular kha hei base kha hei ania tan square theta hei tan square theta chu perpendicular by base hei perpendicular by base ania chu wangin hei kan mang don ani perpendicular kha root 7 ania root 7 by base chu 4 holding square plus holding square kan ti na san chu heta square am wangin root 7 by 4 to the power 4 ania hei hi zia chu hei root 7 by 4 whole bracket chunga kan da na chan chu hei square kha root 7 atan ponia 4 atan poni ti na ni hei hi in sha thiam lo takin karon separate anga root 7 holding square by 4 square plus hei po root 4 ani wang pani in kan thenanga
root then kanjiak direct in kanjiak halanga root 7 holding square by 4 square multiplied by root 7 holding square by 4 square eta square to 4 eta 4 oma eta square to 4 ani wangin ten karun jak halani nakina insert them lo takin kati wangin tuna hei le kan in cancel thei veka 7 an hoi lam achung lam pang oma 4 hei 4 are 16 plus 7 le hei 7 le 7 ka in multiply chuan engzat nge kan ti chuan 49 by hei 16 ani maya 4 square to 16 le 16 in multiply chuan engzat nge ni don ti in shat apoi mo a hei kan ti sual dewa hei root 7 by 4 ni lowin root 7 by 3 tu ni zo kan e chan tan permanent black ania chu van 3 tu ani hei 3 square chu bangin hei hi 3 are 9 3 are 9 multiplied by 9 are direct kan multiply halanga 9 are 81 hei hi ani chu bangin hei LCM in lak chuan 81 anian heta chungla pan 99 are 81 ania 9 oma 9 7 are 63 plus 49 hey answer chu 1863 le 49 in plus chuan 112 by 81 chu wangin hei answer ni mai ani heta option number 1 answer hei ani next ta kan dun le dona cot theta equal to 4 by 3 if cot theta equal to 4 by 3 then find the value of 5 sin theta plus 4 cos theta minus 3 ania chu wangin cot theta kha 4 by 3 ania tan theta chu anin reciprocal wangin 3 by 4 ti nani tuna hei right angle triangle in conform le anga right angle triangle he lampang he 90 degree ni ta se tan theta he muna theta ta se tan permanent black ani wangin permanent perpendicular kha 3 hei 4 chu wangin helam pang hi perpendicular chuan hei 3 4 ni chuan hei 5 ani Pythagoras triplet ta inject to ban karon jak her to lawanga karon chut pui her to lawanga chhop dan he chunglam panga po karon solve pui to wangin tuna 5 sin theta he kan solve panga 5 sin theta plus 4 cos theta minus 3 he kan solve panga 5 sin theta some people have perpendicular by hypotenuse multiplied by 3 by 5 plus 4 multiplied by cos kha curly brown hair base by hypotenuse ani wangin base by hypotenuse 4 by 5 equal to 3 hei 5 le 5 in cancel thiam 3 plus 4 are 16 by 5 minus equal to kasya minus 2 zo kania minus 3 le 3 in cancel chuan 16 by 5 hei ni mai ni answer option number 3 hei answer ni next question if 7 sin theta equal to 5 ania chuwang sec theta plus tan theta by sec theta minus tan theta hei kan jong chuak le anga 7 sin theta equal to 5 ania chuwangin sin theta chu engza tu nge kan ti chuan 5 by 7 ni mai ani hei kan solve le anga sin theta 5 by 7 some people have an even perpendicular by hypotenuse hei 5 anianga hei 7 ania hei a base hi kan shaloban kan jong chuak don ma se khami ma hian Pythagoras triplet ta
om em ti hi kan en masanga 5 le 7 5 le 7 om em ti hi kan en anga 5 le 7 5 le 7 om na hi om lo uwangin kan chu chuak don ti na ni kan chu tanga 5 le 7 7 hi hypotenuse ni wangin 7 square equal to 5 square plus base square 7 square to 49 equal to 5 square to 25 plus base square ania base square kan ti chu hei transfer chuan 49 minus 25 ania hei hi angzan kan ti chuan 24 ani b square hi 24 ania square hei square hin lak chwa chuan b kha root over 24 ti nani tuna hei hi base root over 24 kan sha to wangin question hi sec theta plus 10 theta by sec theta minus 10 theta nia theta some people have curly brown hair tan permanent black sec theta om lo wangin sec theta le cos theta in reciprocal wangin sec chu enge kan ti chuan hypotenuse by base ni mai ani hei hi kan manganga sec hei hi hemun hi theta ani chu wangin sec theta chu hypotenuse by base ani wangin hypotenuse by base kan mang hal don ni heta 7 by 24 plus 10 theta chu hei le hei ania 5 le root over 24 5 by root over 24 by ai sec theta ve ve 10 theta ve ve sin cho ania in ang lo na thu bang kan ziak nga langa 24 minus 5 by root over 24 hei root over 24 tu rani root over 24 LCM kha root over 24 ania chunglampang 7 plus 5 noilampang root over 24 7 minus 5 ania root over 24 le root over 24 kan cancel thea 7 plus 5 chu hei 7 plus 5 chu engzang kan ti chuan 12 7 8 9 10 11 12 ania chu wangin hei hi 12 kan jiang halanga 7 minus 5 chu 2 chu wangin answer chu 6 hei divide chuan 6 ni mai ni chu wangin answer option number 1 6 hei hi ani tuna next question kan lu le dona hei hi ne next question hi if sec theta equal to 13 by 5 theta right angle triangle control anga 90 degree hei mun khal sec theta ni ta se 13 by 5 sec theta kan ti chuan 13 by 5 ania sec le cos kha in reciprocal awangin cos theta chu 5 by 13 ti na ni mai ni cos theta hi 5 by 13 cos theta chu curly brown hair base by hypotenuse ania base by hypotenuse ania 5 le 13 Pythagorean triplet ta omem ti hi kan en le anga ani lo chuan kan mu lo chuan kan solve le don ni 5 le 13 5 le 13 ta 5 le 13 no ma answer chu 12 ania a perpendicular chu 12 ti na ni mai ni perpendicular hi 12 ti na ni mai ni chu wangin tuna 10 theta plus 24 cosec theta by 39 sin theta minus 10 sec theta hi 10 multiplied by 10 theta kan ti chuan tan permanent black ani wangin permanent black 12 by 5 ania plus 24 cosec theta po sin theta kha some people have ania cosec theta ne sin theta hi in reciprocal awangin cosec theta chu hypotenuse by perpendicular ti nani multiplied by hypotenuse by perpendicular ne hypotenuse heta ma perpendicular heta oma chu wangin 13 by 12 ti nania 39 multiplied by sin theta
sin theta kan ti chuan perpendicular by hypotenuse ania 12 by 13 minus 10 multiplied by sec theta chu 13 by 5 ani wang in 13 by 5 ania 5 2 10 kan cancel the 12 2 24 13 3 39 5 2 10 hey 12 2 24 plus 13 2 26 by 12 3 36 minus 13 2 26 chu wang in 24 plus 26 to 50 ania 36 minus 26 to 10 5 or 50 ni divide 1 5 hey answer option number 2 hey answer ni next ta kan lut le anga if cot theta 2 cot theta equal to 3 then root over 13 cos theta minus 3 tan theta by 3 tan theta plus 13 sin theta he jon chwa tu nia he given if ania right angle triangle kan jiak le anga right angle triangle a hemun theta ni se 2 cot theta equal to 3 ania cot theta chuang zar nge kan ti chuan 3 by 2 ni mai ani chu wangin tan theta chu 2 by 3 ni mai ani a chan chu cot le tan ain reciprocal wangin ain invert don ani tuna tan theta hi 2 by 3 ania chu wangin tan permanent blade perpendicular by base ni mai ni perpendicular by base chu wangin heta enge ni don ti hypotenuse kha kan jong chhuak thil Pythagorean tublet apa om lo kanen kher to lo wa kanen kher lo nga om lo wangin he direct in hypotenuse kan jong chhuak don ni hypotenuse square equal to 3 square plus 2 square to 3 3 9 plus 2 to 4 he hypotenuse square nia hypotenuse square to 13 hypotenuse to root over 13 ani chuan he root over 13 ani tuna question hi kan jong chhuak anga root over 13 cos theta minus 3 tan theta by 3 tan theta plus root over 13 sin theta root over equal to root over 13 multiplied by cos theta kan ti chuan curly brown hair base by hypotenuse 3 by root 13 minus 3 tan theta hi 2 by 3 ania 2 by 3 by 3 into tan theta 2 by 3 plus root over 13 multiplied by sin theta chu some people have perpendicular by hypotenuse ania perpendicular by hypotenuse 2 by root 13 root 13 cancel thea 2 3 le 3 root 13 chu wangin 3 minus 2 omanga noi lampanga 2 plus 2 omanga hi 3 minus 2 chu 1 2 plus 2 chu 4 chu 1 he answer 1 by 4 option number 2 nileni next question if tan a equal to 3 then what is the value of sin a 3 sin a cos a kan siak le anga himun kha a ni ta se theta ni lo a ania soi kha tan a equal to 3 ati wangin tan a kha 3 ni chuan soi ja chu tan a equal to 3 by 1 perpendicular by base tan permanent blade perpendicular by base ania 3 by 1 ti na nia perpendicular by base chuan hypotenuse kha engzan nge ti kan chul anga hypotenuse square equal to 3 square plus 1 square to 9 square plus 1 9 square to 9 9 plus 1 to 10 hypotenuse square to 10 chu wang in hypotenuse to root over 10 ti na ni he root over 10 chu wang question hi 3 sin a cos a chu answer chuang za tu nge kan ti chuan
Sin A chu enge some people have perpendicular by hypotenuse 3 by root over 10 multiplied by cos A chu curly brown hair base by hypotenuse base oma heta hypotenuse oma 1 by root over 10 chu wangin chung lampang multiply chuan 9 ania hei le hei i multiply chuan 10 in modon ani chu wangin answer chu 9 by 10 option number 2 ni le ani tuna hei hi root over question khi pathum ala oma hei kan solve zo lo lo anga if 10a equal to 2 by root 13 then find the value of this and atia cosec square a plus 2 sec square a by cosec square a minus 3 sec square a ania hi right angle triangle kan ziak le anga hei hi a ani ta se tan permanent black ani wangin perpendicular by base ka ziak to kher lawanga perpendicular by root over 13 hypotenuse kha yang zan nge thi kan chul le anga hypotenuse square chu root over 13 square plus 2 square hei hi le in cancel theya 13 plus 4 hei chu hypotenuse square chu 13 14 15 16 17 ania hypotenuse chu root over 17 ti nani chu wangin cosec square a plus 2 sec square a by cosec square a minus 3 sec square a hei ni a question hi cosec kan ti chuan ten kan ziak cosec kan ti chuan 1 by sin ani re unreciprocal na kha chuwang sin kha heta eng sin a chu eng zan nge ni don kan ti chuan hei root over 17 ania some people have ani wangin 2 by root 17 ania cosec chu eng zan turnge kan ti chuan root 17 by 2 ti nani chu wangin root 17 by 2 holding square oma wangin plus 2 multiplied by sec square a ania cos kha 1 by sec ania chu wangin ain reciprocal wangin cos kha heta cos a chu eng zari kan ti chuan curly brown hair ania root 13 by root 17 nia sec chu engzar nge kan ti chuan root 17 by root 13 ni don ani achan chu ain reciprocal wangin root 17 by root 13 holding square ania by ainang che ani wangin root 17 by 2 holding square minus 3 multiplied by root 17 by root 13 holding square hei hi in solve chuan hei in solve chuan engzang in mu don karon shortcut don karon solve to mayanga 17 heta root au mawang in square le square ne na in cancel to thei wangin 17 ania 17 by 4 anianga plus 2 into 17 by 13 by halampangi 17 by 4 minus 3 into 17 by 13 ania hei kan solve chuan 17 by 4 plus 17 2 are 34 by 13 by 17 by 4 minus 17 3 are 17 le 3 multiply chuan 51 by 13 hei hi nia hei kan solve le anga heta equal to hei le hei LCM kha 14 in le 3 multiply chuan 4 3 12 4 is 4 heta ni lo hei hi heta karon dap lokanga equal to 4 3 12 4 is 4 5 52 ania 52 ani wangin 13 le 17 hei 17 le 13 ni multiply chuan engzar nge kan ti chuan 221 ania 221 plus 34 le 4 34 le 4 i multiply chuan 136 in muanga anoi lampang po 52 LCM ania
52 LCM ni wangin hei itile chuan 221 minus 51 le 4 i multiply chuan 204 hei 204 ania chuwang hei le hein cancel thei to a 221 plus 136 i plus chuan 357 in muanga 357 in mu hi 221 minus 204 in minus le chuan 17 in muanga hei pani in divide chuan 357 le 17 in divide chuan 21 in mu donani chuwan answer a 21 wangin answer hi option number 2 ani next kan lut le anga in a right triangle right angled at B atia right triangle right angled at B hei hi B right angle kha B ania eta A B C ni ta se poilo tuna if tan A equal to B helampang hi A in kan mangzo ka A C if tan A equal to 1/2 tan kan ti chuan tan permanent break and even perpendicular by base chuan 1/2 chu perpendicular by base chuan hypotenuse kan jong chua kanga hypotenuse square chu 1 square plus 2 square hei hi 1 plus 4 to 5 hypotenuse square to 5 chuan hypotenuse chu root over 5 ti nani chuwangin hei hi root over 5 ania sin A cos C plus cos A by cos C sin C minus sin A hei hi question ha tuna A atang inen chon helampang apo angle omti na ni mani si anja telawangin sin A chu some people have ani wangin 1/√5 cos C hata tang inen chuan curly brown hair base by hypotenuse ania heta tang inen chuan a base chu 2 ni to lowin 1 ani to ni heta helampang angle atang inen chuan a base chu helampang 1 ti na nia hypotenuse 5 helampang hi perpendicular ani chu tu shatur chuwang in cos C chu engjang e kan ti chuan curly brown hair ania 1/√5 plus cos A chu engjang e kan ti chuan heta chang cos kanen chuan curly brown hair ania brown khat 2 helampang ani to a 2/√5 by cos C kha 1/√5 sin C heta helampang atang a base chu helampang 1 ani wangin sin atan po some people have sin equal to people have ania perpendicular by hypotenuse perpendicular kha helampang atang inen chon perpendicular kha hei 2 ani chu wangin 2/√5 minus sin A heta atang inen chuan perpendicular kha hei ania chu wangin 1/√5 ani don ni hei hi kan solve anga 1/√5 LCM in lak chuan √5 1 plus 2 by 1/√5 2 minus 1 ania hei hi engjang e kan ti chuan 1/√5 multiplied by 1 plus 2 to 3/√5 by 1/√5 multiplied by 2 minus 1 to 1/√5 ania hei √5 le √5 in cancel thia √5 le √5 in cancel thi wangin 3/1 ma hei chu 3 chu wangin answer chu option number 3 hei ani tuna last question na turin hei karon tianga hei hi shiat harlowa find x angle jon chwa tur ania find x if 2 sin square x minus 1 equal to 0 ania hei hi 2 sin square x equal to hei transfer chuan 1 ania chuwang in hei hi sin square x equal to 1/2 i transfer chuan inkara multiply wangin divide in aron kaldon ni
tu na sin x chu yang zani kan ti chuan heta square kan helampa kan transfer chuan root a ron kal dona 1 by root 2 ti na ni root 1 by root 2 ni ama se 1 root 1 in omzia nei lo wangin 1 by root 2 1 by root 2 chu angle in an chuan sin 0 degree chu 0 ania sin 30 degree chu 1 by root 2 1 by 2 1 by 2 nin kasya sin 45 degree kha 1 by root 2 ania sin 60 degree kha root 3 by 2 hatianga sin 90 degree chu 1 ani awangin 1 by root 2 chu hei sin 45 degree sin 45 degree chu 1 by root 2 ania chu wangin answer in en chuan pi in oma pi oma wangin eng berge ni don kan ti chuan pi hi 360 heta right angle triangle pi hi 360 degree ania chu wangin 360 by 45 in divide chuan eng jangin mu sim don 95 par 45 9 4 are 36 ania 5 9 hei ka divide chu alaman le 36 hei ka ziak sual nia pi kha 180 degree ni zo kani 180 degree ania chu wangin hei hi 180 by 45 divide sim chuan 4 in mudon ni 180 le 45 divide chuan 4 chu wangin 4 om the wangin heta pi chu in ziaka heta pi by 2 4 om na he ania pi by 4 ni wangin answer chu option number 1 ani hetianga ne thil chhut tur ania nakena po he aya oljok tur shortcut adang om jong te hi kan ti chho charanga hei po voina kan thil ti po in sia thiam ka be se ya nakena po hei aya thajok in sia thiam thei turin karon jir tir tum donani voina class kan lak thei hetiang thleng ania nakena po in sia thiam lo inom chuan comment section apo in lo ziak thei rengani in sia thiam lo dan le thil solve tur le suggestion om thei te zong hi in lo ziak thei reng donani ti hi karon soi du ani kalome